Mama, Big Mama, ha? Dobro jutro i dobro mi došli u novi video. Ovo što su mi oči suzne, ja sam malo prije plakala. Što sam plakala? Snimala sam neku reklamu za Electrolux, pa ću vam pokazati. Pa su mi trebale te tako. Tu sam završila. Sad idem u CM, ovnak ima super neki giveaway, to ću vam pokazati u CM-u, idem to da snimim. Nakon toga imam Ula Popken house i večeras imam veliki event Gatsby. Art Deco slavi 40. rođendan. Evo Ernad me čeka, tako da Jesse, Ernade, šta se radi? Bombebi, Big Daddy, kako ste Raja, šta ima Raja, naspavali Raja? Da pričuvaj samo da se vežim. Ljudi moji, ja sam sad plakala. Reklama je za 10. Pa pustila sam da pustit ću vam u stvari da vidite. Daj mi sad. Ljudi, izvinite što ovo tamo ga vamo ga, a stvarno je frka trka. Hala, kad se obučem za ovu godišnjicu mature ima da im svima razbulim mačku kako ću mladoliko izgledat, vidiš, tregešnic, džins, jakna, mako curca, samo da ovo operem. Hvala Bogu. Šta je, dušmanice, šta mi uradio? Pa ja bona više ne znam šta da radim, evo ponovo nervni slom, pa koju god bona uzme mašinu, ovo isto radi. Ma koju, Nina, više da uzmem koju? 5 godina garancije, pa ovo super izgleda, može svašta ovdje da se spremi. Joj, mene budale, ja došla veš mašina da gledam, a ovamo ostala na pećima. Joj, a vidiš ti, trebala bi onog svog obrlaciti, Electrolux, još to je dobra cijena, dobra usisivača. Joj, pa tačno trebam onom svom reći da mi kupi ovo za novu godinu i onako mi nikad ništa nije kupio. Evo je, to je ta što mi je nafali, ona moja Nina, kaže pravi Lamborghini među mašinama, Electrolux, da vidim, to je to, 11,7 suši. Buban, dobar. Vidi, bola, nema kakve programe, nema. One good, vidiš ti, bolan, ono napari da se osvježi. Sve ima pamuk, evo ti. Ima i ultra quick. Momak, natovari ovo. Poludio. Idemo do Ule. Ljudi moji, trka, frka, panika, ne znam šta da vam kažem. Stigli smo kući i evo ja sam se sva pripremila, našminkala sam se, nosit ću ovu haljinu. Ova vam je haljina. Da, predivna je haljina, inače ona je iz kolekcije Ula Popken. I stvarno odavno sam htjela da imam jednu lijepu svečanu haljinu, a ona mi je tako prelijepa. Imaju divne svečane haljine, pošto se evo bliži i Nova godina i praznici razni, tako da znate da ima sjajnih haljina. Ja sam baš i snimila ove svečane haljine za Ulu i onda sam skontala da mi ova nekako nekako meni najbolje priliči. A svečana je. Svečana je i kako bi vam rekao, ugodna mi je. Ide uz te cipale, ide u sve. Da. Imam ti jaknu za tebe, našao sam joj jaknu isto. Evo sad ću joj jaknu. Ide u naravno, još ovdje su mi svi rekviziti, imam torbicu. Nemoj zaboraviti malte i ruž ponijeti.
torbicu, ponijela sam svu šminku pa ću se popravljati kasnije. Imam crne rukavice, ne vidim se. Imam rukavice, imam bisere, muštiklu. Jesi ponijela ono nakosu? Jesam, ali to će mi Ensar kad mi staviti u periku, onda će mi to staviti. Daj ne može, kako da. će to fenomenalno da izgledaš. Eto, hoće. Sve sam ponijela što ponije treba, uglavnom nakon Ensara otići ćemo po našu dragu Melisu na posao. Melisu, budi drugačija. Družimo se zajedno na ovoj event, tako mi je drago. I eto, pa snimamo vam vlog. Možda će i ona vlog snimat za svoj kanal, ne znam. Uglavnom, jesmo spremni? Jesmo, sunce, znaš kako grije. Znači, ovu pa mi je pojeo Ernad. Nemo to dirati, to... Koji je na dijetu. Ostaje to, pa dobro još ovo imam. Još to pa ćeš na dijetu? Evo ne idem na dijetu, evo imam ovdje. Toliko? Evo ovdje imam malo čokolade još ostalo. Dragi Ernad, odakle ti je zaliha? Imam bananica, to je sve moja zaliha koja tu traje već 2 dana. Hajmo živ bio da šta ne zaboravim. Tu, pa ja zaboravim punjač. A da vidimo Selmin styling. Nije bolan još styling. Kako nije bolan? A ja, mora biti gore kosa, friz. Najglavnija. Ja sam skontala u sada je kosa stvarno najglavnija. I bit će mi crna. Nemoj zezat, isplavuši u crnku, pa nećete moći niko prepoznat tamo. Teško ćete moći prepoznat. Mene inače teško, vrlo prepoznat, vrlo teško. Hoćemo krenuti? Idemo. Klasična gužva u ova doba. Malo veća gužva. To je najgore vost u ovo vrijeme. Najbolje je tramvajem. Pa just. Šta misliš, mi krenemo tramvajem, a peruška na glavu? Nemo, već šepnite. Dragi Ernade. Pa sad se malo, tramvaj malo, ima i više i ne bude gužve, ko što nekad je bilo. Ma nije to stvar gužva ili ne gužva? No, dobro, znaš kako je gužva, nek slučajno neko ti pipne perku, perka spadne iz glavi. Dragi Ernade. Pa ne, ozbiljno. Ali najbrže bi došli tramvaj. Kako to ne? Ali sad je ona najgora špica. Udarca, jest. Kako tamo, šta je kod Holdeina, vidi kako je predobro. One kao crvene. Jest cool. Baš su cute, ovo drveća, ova mala. Japanska. Ne znam šta je. Jabuka. Sad je to zaglavilo. Zaglavilo, svako je naše crveno. Pa naš. Hoću ja moći plesat to moći. Lomit. Ja cool. Baš ti ide. Hvala. A ne bi ja to znala sama staviti. Tako. A još. A kako bi? Ja sve to.
Znači, ljudi moji, ja nije da sam oduševljena, nego ono, mislim, Ensar je najbolji, šta da vam kažem, stvarno, vrhunski, znala sam da će on to da napravi baš kako treba, on pored frizura, on fino i styling odradi kako treba. Sad me zanima Ernadova reakcija. Ha? O, pa jedva sam te prepoznao, za malo nisam produžio dalje. Ne mogu da vjerujem, Je zadovoljan. Prezadovoljan. Sad to dođe ovako. Ti si u šoku, a i u nevjerici. Jesam, u šoku sam i u nevjerici. Ne mogu da vjerujem. Ali stvarno mi je super uradio, jel da? Pa kako si... Druga osoba, totalno. Totalno ono... Ne možeš da vjeruješ kako si se promijenila. Jel pozitivno ili... Nisi, znaš šta, ovo ti je ti 1925. godina. To tako bi izgledalo. Imam torbicu. Ova jakna nešto i ne ide, ali... Samo ću se pregrniti. Pa ja mislim da ne ide, ali nek bude s tobom. Samo je nemoj izgubiti tamo. Mogu ja nju iskiniti, jer ti šta dovući na vječnice. Da. Ha? Da. Ne bi ni to bilo loše. Pa neka, ipak za svaki slučaj. Ono, u tom smislu. A kako ti je uspio čovjek tako frizuru napraviti? Brzinski, svaka vam čast. Ne bi ja znala to, ja sam to mislila ja ću kući moći perku staviti. Da. A imao je 3-4 vrhunske perke, ali smo nekako htjeli baš da bude ono i promjena i ono totalno. Napravio imao oni plavi, znaš, ali nismo, nego baš je ovo fora. Ne, crna, plava nije došla, plava je tek došla 50. godina kada je bila Marilyn Monroe. Pa tako. Hello. Jesi ti spomenula da ću? Jesam. I ja sam tebe spomenula. Aj, super. Eto, pratite i Melisin blog. Jo, jedva čekam. I ja jedva čekam. Mislim da će biti baš super. Aha, i super mi je. Poželjela sam se malo iskreno. I tu, a super mi je ova tema. Znaš ovaj fazon. Tek smo malo iskoristili. Neka malo. Kaže, gledam ja sad kako ide program. I sad ne znam, najava pa neka iznenađenja. I na kraju DJ i after party kasnu u noć. Mogu mi šta spam, slično ko ja, jel? Ću biti budna dotad, jel to? To je to, rekao Ernade, pa može 11. Ernade, dokad nam je izlazio? Ja sam mislio da je večeras tekma, a nije večeras tekma. A nije večeras. Dokad nam je izlazio? Ja sam samo službeno lice trenutno. Ona me vozač. Vaš vozač. Hvala lijepa, ja. Dokoliko ćemo, šta misliš? Evo vidjet ćemo, hajde da ispratimo, ne smijem ništa reći. Znači mamu iz stranika pa da ću je pitati. A, tvoju mamu. Pozdrav za Melisinu mamu. Amela je baš sretna, Boga. Ja nju mnogo volim. Eto, i moram ju poljubac poslat. To je jedna predivna žena. Eto, ono, znaš, kad ti neko odmah legne na prvu, to je tvoja mama. Dva puta me danas pita, jel da hoće se ova duć, hoće, jeste se čule, dolazi. Družimo se, tako da će nas vidjeti kod tebe, evo i kod mene na kanalu. Ništa, pratite nas. Pozvani da uživamo, a radi. Šta kažeš, Melis? Ne smijem to ja. Pa nije, ja kažem Melisci, umjesto čovjek sad da uživa, jel da? I samo izvadi kameru, stavi kameru, skini rukavicu i tako. A slatka se, vidi crna i bijela. Cool. Dobro, hajmo.
Jesam ti u kadru? Kako su lijepo dekorisali, wow! Ćao, čao! Pogledajte samo ovo, znači personalizovano biser Selma Krivica i ovdje imamo ogledalce također. Sad ćemo ga otvoriti. Wow! Draga, u tvojoj vedrini ima nečeg zaraznog, kao da tvoj osmijeh nosi svjetlost koju u svijet želi slijediti. Kreativnost nije samo talent, već način na koji doživljavaš život. S radošću, otvorenošću i beskrajnim optimizmom ljudi te ne vole samo zbog onoga što radiš, nego i zbog osjećaja koji im daruješ. Predivno! Doing an amazing job, and these are years of special moments, special stories and success that was created. Znači ljudi, kakva noć. Prvo da vam ispričamo šta nam se desilo. Znači noć je bila fantastična, stvarno smo uživale maksimalno. I sad između ostalog mi smo se nešto porukale, pošto nismo sjedli za istim stolom zato što oni su već odredili ko će sjeti. I šta je ono bilo? Pa pričali smo oko Pariza, večeras ima nagradna igra, izvlači dobitnice za godišnju kolekciju šminke, maskare, ruževi, puderi, adventski kalendar, bilo je puno nagrada i posljednja je kao putovanje u Pariz. I sad kaže Selma, pa ništa, ja sam tek počela da letim, reko taman, nema stajanja, sad idemo skupa u Pariz, hoćemo li hoćemo. I sad ona je otišla za svoj sto, ja njoj pišem poruku, reko hajde zovi Ernada da dođe po nas, samo reko da ovu nagradu preuzmijemo i idemo. Kad stvarno, nagrada za Pariz. Melissa Dizdar! Jel ti ovo prva nagrada u životu? Jesmo. Jesi vidjela? I to baš Pariz. Jes, zato što inače ne igram tu, mislim, reče ljudi nešto namješteno tu, a stvarno izvlačenje su onako, vidjet ćete u Kolo sreće.
Jest, kolo sreće se okreće. Nema šta. Ali eto, baš nam je bilo super. Uživali smo na Gdje nam je vozač? Vozač, ja ga nazvala. Neko djeca kaže sam da ovu dvojicu odvuče. Ja ne znam. Znači aktivan je, večeras radi. Ja ne znam, možda on radi ko taksi. Uglavnom rekao, eto ga, stiži. Gdje si Neila? Šta ima? Hladno, jel da?